Shalom, selamat pagi. Bapenang nelongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Pema ijalo hita, rigapan sigano pari bata, bani panorang soboton, pasada hita uruta martogo hita. Puji-pujian apa terima kasih mai sombah kondur nami bamu bapa bani panorang soboton. Sunin madiar nelayakmu ijalo nami ari lopus ari. Beberi hampar guguh malas nyuhur. Sona ege torang nyur apa pikiran mandalani guluh nami si gano pari asi bani panorang soboton si hol tumang ukur nami asi marhite hatam tetap itorangi hampar guluhan nami asi tarbain hanami makor jaon harosuh niurmu marhite ko ni pargul mito nami si gano pari ibagas goranak muton Yesus Kristuan nami celama nami rapakon tonggo nami yon. Amin. Bapenang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nyerion Rabu tanggal 10 Maret tahun 2022 ay makar surat bani Pesalmen 150 ayat 6 nama katahon sonon sagala na marhosah ipuji ma Jehova haleluya. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus lang marlubihan teneh anggo yarahkon parpasalmen bangsa Israel sonai agi hita halak na porsaya bani panorang suguton ase mamuji nai bata. Natotu Bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ibagas perguluhan ta sigadu pari bahak tumangdu alasan bata lahu mamuji nai bata termasuk maai marhitehon ni goran ni pesalmen on badi bahasa asli ni isobut tehilling atap te puji-pujian. Artini ai bani ganup na masa na idopa kon ni parpasalmen sanggah na mariluh-iluh iya sanggah na marulupolop iya sanggah na duruh-duruh iya sanggah na idom-domi iya sanggah na dilo-dilo iya sanggah na iarsik iya sanggah na manakok watas dulu iya sanggah na manuruk hamatian iya sanggah iodoh-odoh iya sanggah irisai iya tetap du iya mengahapkon pangurupion na humbani na bata ay maase bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini pe iahapkon mangonai lutangan ni bata dopak parpasalmen tapi umbani haganupan na ongga idopak konni na ongga ihap konni barang sonaha pe ai panduruh ni ibagas perguluhan ni si ganu pari marhiteo ni pengalaman hapor sayon ni ai diar tumang do parpasalmen manandai pambahenan ni nebata bahasa humbani haganupan na borat, na borit, na borot, na idopak konni ibagas saganupan ay nebatado na paluah konsi. Artinya ay bapenang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ganup na masa ibagas parguluhan ni parpasalmen paubah kon karakter ni paubah kon bakkoni paubah kon hauhuron ni paubah kon sura-surani lahu maparayak ne bata ibagas parguluhan ni sigano pari asesonai mahumani hita ibagas parguluhan ta sigano pari sangga parpasalmen makatahon sagala na marhosa say ipuji ma Jehova artini ay songon na marhosa sonai mahita mamurluhon ase ipuji hita tetap ne bata artini ay anggolang marhosah behita berarti soh mahita anggolang ipuji hita benebata berarti lang marhosah behita babenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus jingis tumang parpasalmen manurat kon hataon humbani 150 bindu bani bindu na parpudi on isobut sagala na marhosah artini ay anggo marhosa ham marhosa au marhosa hita anggulang BHP ini ipuji hita ne bata sama dengan lang marhosa behita
Artinya ay, ihaporluhon hita marhosa. Berarti, sonay mahumani hita, makaporluhon ase ipuji hita ne bata. Halani, hosa taay, haguluhan taay, marharohan humbani ne bata. Natutu, namar hosa, langkapini pitah jol matumang. Tetapi dihut do age pinahan, dihut do age suan-suanan, carani marhosa, marlegan. Totu, napurlui patalar hita ibagas parguluhan tahun aima. Asi marhitekon ni kehadiran ta jong-jongan ta sebagai lakna porsaya. Asi dihut mahomani, age pinahan, mamuji na bata. Artinya ay, meningon buhay do ididah kita. Purini petongon secara verbal, songon hita jolma, lang boy pinahan marsah. Sonay agi humasuan-suan lang boy marsah. Tapi sihul do suan-suanan makatahon. Sihul do pinahan atapi binatang-binatang na tinopon ni bata makatahon. Hey jolma, wakilhon maawlaw mamuji na bata. Natotu, ijon mahita hapeni. Maningon mangida, janah mga menhon. Halak na buhay mamuji na bata. Ay mahalak, nadop ipamonang na bata. Ay mahalak, nadop ipaluah na bata. Ay mahalak, nadop mandaihon, hinamatin ni parsauran pakon na bata. Halani ay, sangga marhosah kita, puji man na bata. Jana, guluh taon pe, bahin hitama, gabi puji-pujian, bani na bata. Amen. Martonggo makita. Terima kasih may sombakon urnay bamu bapa bani hatamu, nadop manorangi ur apa pikiran nami bani panorang sogoton. Asi ajari hamha nami marhiti tundu mo na mapasingin. Asi barang ahape tongon Tuhan na sinurahon ni ur nami. Na siulhorjon nami sa ganjang nyarion pakyon nami main. Asi gabi puji-pujian bani guran mo na mapasingin. Ibaga seguran nak mo Yesus Kristus Tuhan nami. Jolam mana mirapakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa persauran ni tondoi na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Shalom ubat taganupan. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ando harmatene. Sa ganjang nerion. Ahape na sinahap konta. Ahape na nihorjahon ta. Ahape na siol iparaya kita jana ana sinurahon ni hurta bain hita maai gabi puji-pujian ta bani naibata horas